dapat resdung yang sangat teruk, macam sinus yang sangat teruk after I kena influenza. Sampai I teruk sampai I punya telinga pekat sebelah. Masa tu I banyak naik flight kan, so bila banyak hingus kan dia macam masuk telinga, so langsung cannot hear. And then after that macam I try everything lah, tapi I tak makan Shiruto tau, I tak percaya mah. But try semua cari tak jadi. Sampai Dr. Zana, masa tu Dr. Zana dia ada read I punya Facebook lah, so dia kata, King, why not you try Shiruto. Dr. Zana kan dia pakai ENT kan, so kita macam, oh doktor pun suruh kita makan, so kita try makan. I makan 6 sachet per day. I pun sudah tak berharap tau, macam tak apalah, mungkin dah selamanya pekat kan. But bila makan dalam 2-3 minggu, tiba-tiba dia macam pop bunyi pressure kan, and then tiba-tiba dah boleh dengar balik. Sangat amazing kan. So after that memang I sangat-sangat yakin dengan Shiruto, and I memang share dengan semua orang lah.